Antenin neumni spraševalec. Oprosti, mladi mož, eno čisto kratko vprašanje ti postavim. Kaj je platfus? Platfus. Ja. Bosa noga. Zakaj tako meniš? Ne vem, fus je menda noga, ne? Aha. Plat je pa, ne vem, neka plošča, ne vem, mogoče kakva podlaga, ne vem, ker plat je verjetno kakva plata, ne? Fus je pa noga verjetno kakva podlaga, ne? Kakšna podlaga? Ja, ne vem, zahoditi v njej, ne? Se pravi, da ne bosa noga? Ne. Neka podlaga, po kateri se hodi. Ja. A meniš, da ta platfus je dober za noge ali slab? Poležiš dober, ne vem, bolj kot da se v betonu hodi. Ja, neka stvar, ko se nekje da bi pomagali nekje. Se pravi, nekaj, kar pomaga. Ja, Zakaj bi pomagal platfus? proti mišicam. Za mišice ali kaj? Ja, za mišice. Aha, platfus je dober za mišice. Ja, Kaj ga to poješ, namažeš ali kaj narediš? ja, namažeš. Namažeš. Ja. Jaz bi rekel, da to je neki ortopedski vložek. Platfus. Ja, neki za fus, tak fut, nisem gledal, za nek vložek. Aha, da je platfus nek vložek. To neki nogi pomaga, mislim. Da je platfus nekaj, kar pomaga nogam. Ja, Kaj je ahilova tetiva? Ahilova tetiva. To je verjetno kakva slaba stran posameznika, ne? Slaba stran posameznika. Ja. Kaj pa je tvoja ahilova tetiva? Umetnost verjetno. V tem nisi dober. Ja. Več zabave že zjutraj. Antenin neumni spraševalec.